Nakajingmi kijingkan tho baka maulai town Dorbar ka khang ban penlong ya kijayalang ya lapat ba nakabenta ke election MDC Shah Hills Atiar District Council na maulai constituency Kynroi lam ka Dorbar bakanthop ya kinongket kam snong na kisnong beper maulai haka step jongka arpulai tri kulalingkot 1000% kila lum ya kijayalang ha maulai yoringham bat pensyai baka rai penlong no tang daki common platform nakabenta banyalap election kadai kabala rai lang bat baro triungot ki kertong Kemaulai tahun Dorbar kalau pentip bakal lumia ketai kejingan kendu bagi kertong halor ke nongrem bagi jing yalang yalap election kin pentot ya ki kena ki badang pen krea ya ki eksamen beper bat kumta la syem ya kerai ban penlong no da ka common platform bagi kertong kin yo ban syem benta ban pensai pat ba hakawai bat kerensan om shu la ka jong Kinongkit kam bahak khmat jong ka maulai tahun Dorbar bakentop uba her lambak war u president uba Marco Mitri secretary haringkat ki weipat kila ong bakadei brai hun lang da baro hnrei jarla kata la daki kertong ki ba om kwa daki common platform kila ban sim jingbet ban penlong ya ki jingalang pat ba jong ki Kila pensngo bakila ya kran ban pentrai kam ya ki jingya tai haki common platform nadu ka arphu nyo tarik ukala lingkot 1000% bat ki jing pen kreru kila ya chakmat ban ya kran bat ki bor penya district ne ki wei ki jingdon kam kumjo halor ka jing pen pau ukurtong ka VPP uba Edison Kharum Nuoj bahap ban ai jing tho shaki kertong baro ki noi lam ka maulai town Dorbar kila ong bakadei ka bala don haki jing kan tiu jing tho jong ka te ki jingalang hakabala ya hon lang da baro ki kertong hadian ka jing song meeting menin ringkat bat ki kandidat sebaro Kiba banmi naka maulai constituency te haka presence ki jong ki pro khan ngila khat ki meeting bangila pan sngo haki ya ka e ka ba kum kisnong ni sngo don kam bat ngi pan sngo khmat jong ki ya ka e ka kum maulai town Dorbar ka ui ba nang ni khmat ken sedang ki examen di khana ki beper bat hapadeng jong examen ka embos la ai ka notification na do 9 November hab ken sedang ki exam na duk shphoutering te in between hapadeng jong kata kawan ki election ka shphoutering te kamot kadi kapor ka bathnem ha kata ka jing canvas election bat kan penthut kan penwet bhai ki khana ki nilai exam te kum kirang ba shlong nilai shong nilai perkhan ba ka town Dorbar bro te nilai rai bangin khot ki candidate bat kilai poilot menin kasngi hakmat jong ki nilai kren nilai pen i jingmon bat da ka jing hun lang kejingnya menjurlang kejongki iwe hadin iwe kandidat yang ban kran ban penpau bagi hak ya kata bat iwe li dakli ken kamut kani kadi kanong rim jong kejing dan examen ki khna nyo kata kabiang te baro as nrumut ki penpau ba kabiang kata ka jinga kran kejingnya mon lang kejongi kum ka town Dorbar kat bagi kandidat tanangi kandidat pada bani iba hak social media la keno yang kum ka town Dorbar bangi khangla nre yang ngilong yaki babaro man kisnong ngin penlong bai taki common platform ba lakum no sibu simian kawai kisnong yo ban pendep te ngidon henriu kandidat talda ki henriu kandidat kile haman kisnong le sikui ka parti kan don lai kan ta kala akta abhai ki khna ibopli badi bani exam kan ten takala kile pedang lang ba ngin penlong ya common platform baro henriu ngot te kamulai town Dorbar ka khlem khang yanu ru bat kam don an hiru ban khang ngimdai hiru ke election commission ngidi tang ki Dorbar snong ki bangia mir jingmon bar khaba pun kotru ngida ai khoblai yo baro ki kandidat ya ka jing kloi ka jongki ban ya trilang ba ka town Dorbar ya ke bak ui mo ya ka jing wan sakhmat ka jongki ban ya menjurlang bangin penlong da common platform te kani ka dei ka jing kwa ka ba ngi kwa ban pensai phi umdai ba ka maulai town Dorbar ka khang hanrei ka dei bai tang ka wei ka jingmot ka long ba man kisnong ngin penlong ya common platform baro ki kandidat ki yo ban kran kiyo ban penpau ye lagi jong kinong rim kata kadi kinong rim ka jongi kum kumlai town Dorbar ka bangila keren ye perkhat lang menin hag jing don jong baro ki kandidat ki balai menjur lang fi nga khami i kata ni ngasi i tang boong ba kumlai town Dorbar ka khang ken ngai i tang kata ken ye jing sang ila ikut lang bat ki kandidat baro bangin penong common platform ndai bangi khang ya kanun ka meeting ken ya ki menin ngila ong bangin dang pen khrea i kendon bangin pha saki kumju hag ju oporu jing sang ngilong yaki to balai hon lang gumnia tongen simston dang mulai town Dorbar yak schedule jong boro ko mulai ki hayi kisnong ki bahap po setri jong mulai town Dorbar ngin pen khre yak schedule ti ngin le himangi ngin le pan yak permission nang bentar jong ki ba jak sound ru to kan pen biang kisnong ri to kin yarap lem makiru ban yasiu ko bai sound kita gidi bangila bu akhmat jong ki gen ti kila ai menjur ka taru oh ya kata ngila kren sai menin ma long ong ken
kajengwan jong ukertong hapo jong Shillong mulai rong hap kamu ukwa ban pensyai ban pen lang jong gunung rim hak Shillong mulai rong hap kata ka bamun ndai kan bu nong Shillong jong dat baki uwan ban sngap ndai hadat baki ru unsayo ai galat kan kamot kata ka jeng mot ka jong ikan khnang bakan jai kan long thanda ka jeng kalum penthut thani ki khna ibile exam kan kamot penlong meeting hayo rong hap ki nong Shillong jong rong hap kin badi ban sngap penlong meeting hapo kantor masar ki nong Shillong kantor masar ni badi ban sngap long kamot kin bani rong hap keli lut ngen yali no style long kamut ngen kata kala ban thut ban se meeting ken yimut to ngila ya kren shai no menen ru ba on the line mi ka code of conduct ngen pentri kam ya kania mo te hnrei thik tang kania ba menta kan ndei tang ki kmi pa teaching community ru mo ngakren kata kan ki ong te ha padeng ke exam kalong election tala thot phagi khna ti kmi pa ki on ti man ki snong umdon ko wi ko snong ka ba umdon khna ba no mile examen gen mo nga thai pisung thu ken Fi ka mulai Dorbar kamdei ka authority ka bala ban khang ni kanu ka hok ka joki political parties ni candidates ban conduct nani bakin le ya campaign ki joki hakar kom ka joki ka jing kanu menen ka dai bai in consultation da consent ka joki ba pipreng na mahabagira apo ka Ïing ya kani ka idea bang ka mulai Dorbar kum makalale apo ka MLA election ru bagin khang ban mon khang de ban ongi candidate dalong kepala begini pelek ke road rally. Te hadian bagi candidate kita nong tu kira pediang ni kata ki hot nginum pelek ke road rally. Ni hun ni ke egarai bagi pembet lang mulai Dorbar. Kiri kita long part and parcel jong ke decision making. Te menindru kalau komju hi ni throw kini ka idea papai ke don ka kata ka jing examination ke bawang nang kemang. But balai lada kalong kepala pitre dan begini ya menok common platform way hadin way candidate Ïing ban kubur bu pediang ni kata. To kabak lingkong kalong bak kane kadai ka acceptance jong ki candidate hi ongi pediang ya ka idea ka bak mulai Dorbar ka ai kabar halor kata ka mulai Dorbar ka ong to nginya frame ya ki kendon bengin le ya common platform kabalai ngin sapha pade ya kini ki kendon ki bagi tho syapi baro ringkat baka permission mengin pan na poki returning officer baka kit create no mulai Dorbar ya ka permission pan na benta juki candidate ti kini ki benta ki mengiabat hindrai lada ki donno ki ba ong ba nama karai kemudian kalau karai with consent da ka jinga mon lang ya da ka jinga mon lang ki onye klat no ni Dorbar ayu ko mulai Dorbar ban khang ko mi kata nama ka di ka hok ka jumki begin long public campaign kira-kira cakman menda ban bakin tre berman cak kemun platform lu kata kasyong haki kiba tre kitre kibam tre gimle kemnu ngi perkhat ni kayo long gadu long jono kalau baik nama ta ka bha ka miat ka imlang ka salang bagali jian khat bagali point ni for election te mola Dorbar kamdon authority yenu ban khang ban penbor ni ban stop yenu na ta ka daw gi zakhot ya consultation hadian bangi perkhat ada kumta te ka mola Dorbar ka shu obeki inlai le ke ni abi de order ngim Dorbar even ai order ti jingli ka papi ong balada gidon beki candidate gibam tre kaniru gi bu pe ngi candidate agi candidate Kynroi hadu men ngasni ki mangi phone gidon gi balang priang hot ngamlen gidon gi ong bang impat clear ti kitu gi balap priang ki bampat priang ki le siki huni ka system ka baka mola Dorbar ka penbait donong penyele ko perform ki kwa ada ka wega rukom le ya katangin Dorbar ma ka for election baru kita ke hok political party candidate nande da jing temu ke jongki yang da ka bagi perkhat kalau ringkat bagi nama da jing baha jong ka por kan penuit kan pen kelumar ka ya ka puli jing kena nama ka election bisu tu hi remote ki candidate ki man riu sen po stand boss ka hang kali on gila ya experience gini bun sen ti kita ki but sound ka ban mi nang tu remote la bun ki candidate mata ti jar khat ro ti alo gini ngi perkhat pun rela candidate ki ong bangim so ya hap ini ka idea ti ngim Dorbar ban ong bang ki ban nai wan le chi gisnong le ira hukum ko badi jul million male hi mangai ka kamol Dorbar kam Dorbar hi ban ong gisnong ai na ai permission ka shong bai ki ka gi joki bat ki respective rang ba snong la ki nokit kam snong kata le ngi kami kredi ai kata ma kan gi kredi gi gade bai arpnyo shanai Suai kata te kasong ni parti ki problem meeting joki ki kada ki sudai ni kan mention kata
Mereka menerap kalau kata David artinya tadi hadian kabakiru gila ya pediang lang tiswa ka artinya tadi kata de kasong kajing pembek political party gila jenu nu kasong bat ki respective rang basong maka mulai tahun baru kam te lakam syong pi ya berkhoi kisong kita kisong walang yarai ke bahang yarai lang hakaju ke setri hindai kadon ka bor ki rang basong kim don ban omongin khang kamu tahun makan khang ya kasong kam don bor kata kasong kadon laka jo kasanat laka jo ka hok on rai ngisusi nama kadika kap juga mulai kadika isu bede baka kasnong apa mulai ke election MDC juga mulai ida kwa ke tamalada ya ban sempre ga hok kejikiwe kam dei kemol Dorbar ning ida kwa dan kata-kata ngisa khot ya consultation ngisa khot ya consent inang mut bakan ya kumbaya jai ko makalong garut rally ya pokok mali kan ni kami nak begini wit babi ong ba ngila su lebor ngila su penbor kata kalau ka bomdai ni sim penbor ni sim khang ni no kadai be on consultation but ka consent ni chuki kumong ni pi hakajina lang ngelet kum ka consent mo ngila jing tho yu su ngila ya don paramangi hing ya rai lang ngam lak bang jing tho su yo president ni yo secretary ali treasurer namar ngilong lang decision maker ka ju dengan so ka jing tho e pat kadai baik tapi dah menjur lalu orang ba inja kelak no ya tak jing tho ya tak jing menjur kisah kamu kisah kita ma proceedings tinggal nak note kini di don lang apa ka meeting nilai sign mo bakal member bakal di saka ipat simil tak kandidat tu sign lang bakal di don lang tu Nakaliang ba BR Kharmujai urang ba snong ka maulai maudat baki ubadairu bala rang ba tam na pedeng dikhot ka maulai taun Dorbar ulaong bakam long ka bayahap ban kelak Ktien ya ka balai kran ha ka jingalang ka bala long ha ka arpo artri kula lingkot arjar pusan ka bala penlong ha Ïing Dorbar maulai kenton masar ulaong ba kumno ka la ban long ba uba Kohnguh ha ka Dorbar tapoi Ïing pat Shah Kynroi ha ka lok bat ukala Ktien no Fiksan repay piram Dorbar ita ke babungamut bedong Bon ba aku kini dia bagi long witing hasdom lehano do lana ule Ïing usah takala jekalok uwan kala baiklah kita ambil kita kala namta yo fiwan bon sesuatu upa ule witing hasdom habiting la Kohnguh dalam Ïing kalau Kynroi uwan Kynroi bilang gawin draw doi ketu kebahanan cudon tu kata apa sih kadon mana pilihan kita mana boleh bakla mulai dari bakla gini muda boleh jiwan piwan dah kenal you piwan tu benar yang kita pina apa pengen Kekuatan industri kusel belum tahu silon, berserai, berjaya lagi. Oh, siwan bercari lagi. Di piet, kane dengan ni, tu subhawat sampai wadam Dorbar. Nyimnya kan ye ke ikut ya kita didiet, nyimdan kami ke besar. Lalu kau itu besar, kau ini hawa cepet sedih betul keluar kau cerai keluar nak saya. Itu kamu cepet sedih. Itu kamu kita hidup kuat. Ibarat ya saya. Yo lah saya dengan sel. Yo saya Kynroi kalau kan lebih baklah. Cuma apa kau selor. Flora kau selor lagi kau baklah. Kan Kynroi kalau Kynroi dia kan apa kau selor long. Kelong. Hello kata. Mana pilihan? Hilang apa mesti gimana? Withdraw dah. Pisau cuma ini withdraw. Sebelum jadi berwadau dia idol itu kita mulai. Kalau ada idol tu kita mulai maka kuat baik kecil. Mula idol tu ke Meghalaya. Ya, kalau kita ngasuh sulit tu. Hari siapa kuat mula idol tu Meghalaya. Kita guna kerem. Mulai lalu idol pa. Nukerem lalu idol pa. Kasih dia kreatif kita. Idol
idol tu ni nak pulang. Ulok idol tu Meghalaya. Dia yang pesta tu dia susah duat sih. Susah duat. Susah duat. Kampang dengan dia senang. Kebangan jokor lah tu kata. What bagi lagi. Ketika consensus of the 6 candidates. Besides that, ni miso itu. Kenapa? Nga orang ini perlok sofa, what entertain, ya kita hamdan menin. Lalu si entertain kita menin, kadum kucu kani kadum posu sesuatu. Tak baik sesuatu. Uta ubala Kohnguh hakamat ke Dorbar, ulek Ïing Shah Kynroi, Kynroi kumui. Ya lah ini baik. Saya lah lebih ya tengah melati. Nggak mau nggak belum. Ya ki bagi buat mendin, bagi sultanat, bagi ya sirham, bagi keren, bagi film sebut, bagi ayat sebut, hak bakut, kadang konsensus tu ya perlu kawan platform baru kau bala. Kesria bawa kawan platform. Habatin, pej bahagi ke Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balei banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.